Pozdrav dragi moji, novi video se radi. Sada radimo reparaciju i raskapanje ovog diferencijala kojeg smo u prošlome skinuli. Pa ćemo sada njega rastaviti i raskopati. Idemo. To smo raspustili. Kje se čuju zvukovi? Sad prvo ovo, normalno, sad prvo ovo odzrafljamo tu. Dobro. Dobro nasadi gore. Bolje bi bilo sa pištoljem, malo nistom, da ne strgaš vraću. Strgat ćeš vraću. Ma gdje bi te vraću? To je ljepljeno. Nemoj, strgat ćeš vraću. Ma nije ljepljeno. Malo ima, a ne to dihtom drži tu. Ništa to nije. Ništa. Aha, dikti guma masa. Da, silikon je tu. Koji dihta. Ne, gledat ću šraf isti jes. Da ne budu ovi manje. Vidimo ove. Ovo je duže. Sve su isti. Ovi su 4 ista, ova 2 su ista i Dobro ovi je. su isti. Treba provjeriti. Ovo što je unutra. Nema sigurno štifta unutra. Ma mora imat štifta. Evo ga. Tako. Sad ga stavi dole poližići da se razdvoji. Čuj kako sam ga razdvojio. Evo ga. Aha. Tu je ležaj. Tu je smrad ulja. Tu je distanca, vidiš? Aha. Moraš imati svaku za svoju stranu. Čekaj, samo ovo. Ova distanca stoji. Sjedi u zicu. Sjedi u zicu. Ovo je, aha. To je tu. Stani malo, čekaj malo. To je tam to nam može. To je tu. Dobro. Ovako. Sad idemo to očistiti, oprati. Ako nemaš pene, zupčanike ne perem, ne diram ih. Samo ih obrišem sa krpom i neću prati da ne operem svu ovu mast dok se ponovo na ulje. Pošto špene nema problema. Tu ima distanc šajbe. Svaka mora doći na svoje mjesto. Deblja i tanja. Deblja i tanja. I tu su ležajevi. I on ide van.
Tako. Ovo se može oprati i očistiti. Nema tu kanala ništa. To se može oprati i očistiti. Pred sam kraj smo ga spasili. Kad si došao kod svog? Ovo bi trebalo ići ovako van. Malo ne ide, moramo vidjeti o čem se radi. Semerinzi i ležajevi koje ćemo koristiti za reparaciju diferencijala. Znači ovako vidite šifre, tako da si možete fino prepisati. Ovako su dva ista. Timkenovi ležajevi su original unutra, pa ćemo i mi staviti Timken. I igličasti mali ležaj. Eto. Ovo smo uspjeli isprešati na prešu, ne može se ovako izbiti. Ne smije se izbijati. Da, tu ima distanca unutra između dva konusna ležaja. Ovdje je drugi ležaj na opačke u obrnutom smjeru odnosno na ovaj okrenut. Onda imamo alat za ovo vađenje, ovo isto nemojte izbijati, nemojte ništa. Ima alat za to vađenje. Da ga lijepo izvadite na miru. Ili sjelo. Sad će. Onda se isto može isprešati. Isto na prešu. Stisni ga tu i na prešu. Čekaj. Budemo sad. Ovako ga primite i sad idemo na prešu, metnemo u cijev i lijepo s prešom isprešamo ležaj. Evo ga, ovo smo oprali, sredili kad smo raskopali sve. Selene van izbacili, naručio sam druge selene. To se kasnije ubaci. Ovdje je došao već novi selen, pa smo ga ubacili unutra. Ležaj je ovdje novi semering. Ja sam to dao uprešat, jer stare je lako izbit van, ali nove sam dao uprešat koji ima prešu i alat za to, pa mi čovjek je to uprešao, ne košta puno, a bolje vam je tako. Ovdje sam isto dao uprešat nove košuljicu za nove ležajeve. Ovo isto sve čisto, jer bolje mi je dati da se ja, da nešto ne pođe po zlu, oni hoće krenuti u koso, zacvikati i svašta, pa ako nema alat bolje s tim, kao što ja nemam za to, ja sam samo raskopal. Pa ću sada staviti, skupa sastaviti, jedino što još moram ovdje dati naprešati ležajeve nove, gore. Na telerat. Jedno dođe keglerat, to ću vam pokazati kako se to sastavlja. Nazad. I na šta da pazite. Ovako. Tu je sad, ja sam dao na prešat, kao što sam rekao, unutra semering ležaj. Bolje mi je dati na prešat pa da se ja s tim ne zajebavam, ne maltretiram, jer nemam alata. Sad treba ležajeve malo nauljit, ne puno, malo. To se malo naulji, da ulje prođe dole i da budu masni i malo se naulji semering, da ne izgori dok ulje ne dođe do njega.
ćemo tu malo staviti još. Tako. Tako. Malo na flanđicu. Ja sam uzeo original ulje. I samo nastaviti maticu i to zategnemo na kilažu koju propisuje proizvođač. Evo, ovo sam zategao. Ne mogu naći specifikaciju na koliko kila se zateže. Ja to ne mogu naći. I ja ovdje imam ja sam zatezao lagano. Konusni leže. Se steže lagano. Pažljivo, znači on se mora poslije lijepo lagano bešumno vrtiti i ne smije se klimati. Kad se ne klima i lijepo se lagano vrti bez da zapinje i nije jako zategnut, onda se neće ni grijati. I to je svega možda stegnuto na 2 kile, nije ni toliko. Ali je zalijepljeno sa osiguranjem vijeka, se vidi. I to je to. Taj dio je gotov. Sad idemo unutra sastaviti diferencijal. Evo, najlakše ga je staviti unutra, samo paziti na ove distance. Di je bila deblja, di je tanja, da tak si vratite nazad. Jer diferencijal kad sjedne, on mora nježno klapat, samo malo. Tako, i sad moramo malo. Da, nije stisnuto do kraja. Da, moraju biti stisnuti ležajevi, ali evo tako znate da ste pogodili šajbice. Ne smije jako lupat. Da. Pažljivo, znači, vodite brigu o distant pločicama di se koja nalazi, inače to nije nekakva mudrost. Ležajeve nauljiti sad prije sastavljanja i ove malo križeve nauljiti. Sa malo ulja, ne puno, a ovdje dođe diht masa, to ćemo sad pokazati. Križeve uljili. Evo, nanesli smo diht masu, silikon. Crni. I nanijeli smo tu i na ovo deklo. Na ovaj komad. I sad prvo stavljamo ovaj komad unutra. Da stisne ležajeve sa strane. Tako. Namjestiti treba na navoj, čekaj budem ja tu s rukom. Daj. Hajde, meni lakše možda. Kibuk. Tako. To je najbolje da radite dvojica jer je malo to problematično ako se to ne zategne i sad treba to malo lagano zategnuti da vam drži ležajeve u centru. Rukom lagano zategnuti da vam drži ležajeve u centru. Jer stisne ležajeve tu, mora se pomaknuti naprijed, još je tu ga mora malo stisnuti. Tako, tako. Još malo zategnuti sad. Reci da je to poslije, objasni da je to poslije problem unutra
navlačiti. Pa da, problem je. Ne može se prvo zatvoriti od ozgora diferencijal, onda se to ubacivati, jer je problem to navlačiti, neće ići ravno. Reci, ako ne sjedne, obavezno koristiti gumeni čekić. Tako. Tako. Sad ovaj prvo sa strane i onda šrafimo ove donje. Znači ova dva šarafa se zategnu rukom i račvom da malo da se stisne diferencijal i pločice do kraja i onda stežete i ove 4 ova šrafa glavna da stisnu ležajeve dolje. Ovi ostali šarafi oni idu kasnije kad su ovi zategnuti u mjestu. Ekipica, diferencijal je spreman za ugradnju. Sutra još dođu 7 blokovi i njih još uprešam, ali što se tiče mehanike diferencijala, to je to. Eto ga. Ništa. Nadam se da sam vam pomogao. Čuvajte se, držite se, pazite se i nemojte zaboraviti like, subscribe. Ćao. Bok ekipa. Bok.